Ing'orita Maa TV amu enaang ena. Omoni ntae pooki torkekun le taata kipuo aata orpayian leking'amaa tena kutuk e Transmara tenkutuk esimu. Yiololo naa pooki ajo etabawua enkata e siasa. Nekiyiolo pooki ajo ore enkata e siasa naa entoki nalotu elo peishunye sininye orkekun lenye. Ore naa tena rishata naa eking'amaa ilo payian oing'ua Transmara tenkutuk esimu peyie elo sininye aiteng'en iyiok toosiaitin e siasa araki eng'eno naata sininye. Niaku kalo aisho erishata meshomo ang'amaa iyiok aliki iyiok ajo kang'ae ninye peyie kitumoki naa ashom dukuya. Niaku atejo ashe oleng naa karibu. Toliki iyiok ajo ira ng'ae. Kaaji Stephen Oltetia ole Naigusa naa kara sii orpastai catechist te Catholic Church naji St. Matthews Eldonyo Nkopit. Nara sii olaiteng'enani oitudupa ororei losotua tiatua enkanisa Catholic o tiatua enkop ang' pooki ormaasai tiatua enkutoto e diocese e Ngong. Neeku ore naa kigira atii ena rishata enkuoshoto enkukuo naa kenarikino neibung' ilaoshok pooki osotua neibung' enyorrata. Ore kura naa elong'o enkishui ino e taata ometabaiki ooputu. Neeku ore kipuo aagelu ilarikok maing'orisho nikidol ajo kakwa arikok oidim aateshet ele osho lang' lormaasai neshet sii nkauntini ang' ebaiki Samburu, Narok, Kajiado. Neeku kiomon aajo nchere pee mikinyiku ake aisho erik iyiok inkoshuak nikidaa nikipuo aing'oru ilarikok lemeidim aataretu iyiok tiatua ele osho lang' lormaasai. Ayieu naai naa kidimayu ore kipuoito aapuo dukuya idipaki ena kukuo nenarikino netumo irmaasai sininche aing'oru doi enchama enye metaa ore iyiok irmaasai pooki kibaiki enikibaiki nikiata siiyiok enchama ang'. Amaa naa amu ore saai naa keyeli iyiok kuna kulie chamai nikijing' atua. Kake ore epuo aiken iloishori nafasini te sirkali nebaiki naa irkuti maasai epuo aagelu. Neeku aomon ake nchere ore taa kipuo awosh ena kukuo tayiolo ajo esipata ino enkurai niata naa iyata tembene ino naa iyiolo awosh mikiwoshoki likae tung'ani, iyie ogelu olarikoni. Neeku mategelutu ilarikok oopwonu aashet ele osho lang' lemeeta eului oonkoshuak nemepuo ainos iropiyiani naishorita iyiok sirkali pee kitum aibelekenya dii kuna kauntini ang'. Amu ore ninye enewueji nikitii enaa Gilgori saai olee etiu enaa ormuate kabisa amu kamaa taa metii ninye olami naaji sub county ewueji nemetanaa ilarin apa 60 kiata uhuru mpaka ena rishata eitu epik aikata iyiok sirkali naewuo lami hata. Neeku kiomon ake nchere ajo kijo ilarikok ore peelotu ore pooki sub counties natii irmaasai nitobiri ntaonini metaa sidain nepiki ilamiai aitaman nepiki iltai meipiipo metaa etii security naitosha. Neeku kiomon ajo nchere ore ilaoshok le kura naa ninche oosho iyiok manoto dupoto sidai tiatua ele ari loonkalusuni are o tikitam aare olapa leisiet ntarikini naudo ninche oisho iyiok maisula naa ninche oonang'aa iyiok. Maibung'a osotua nikiaku nabo enaa enkaji e maa. Nchoo emayian toolaitokieni pooki, ashe oleng. Kitejo ashe oleng osinka lenkai tenkaraki erishata ino. Nekisilig aajo ore ilarikok netoning'o sininye ina kitukuj ninchoo naa ina kias kiro enkaji e maa. Kitejo ashe oleng mikitamayiana Enkai. Ing'orita Maa TV amu enaang ena.